Jesu Christa zanu vor ke ba pette ke lushia. Ke penyofa ke ti ke vi ngu ke meje mu ke dia tolanu ubisi ke huwe tiche ke pengu tilete. Muthe usomye ke kravordi he ko ze ke hu ke ba ngushdi ke penyofa tse mu nye kori pe jewe. ABCC mu NBCC kro ke hu pastor ko mu krata ko. Mieliu mu rosot shadi vor ke ba pette ke nise nye ko pette ko zeli yaho. Jehovah bu japye nye tslie mu nye ze baliche. Jehovah bu pozie pie nye va pezielie. Mu nye krie nye ngumeje ke tse ngumeje ke liu chiche. Jehovah bu pozie pie nye meholie. Mu nune pie nye tse ke liu chiche. I welcome you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. God has been gracious. He has been good and faithful to our church. And as we celebrate 50 years of His faithfulness, your presence here warmed our hearts. And we want to thank you for taking your time and joining us in the celebration. I would like to thank the pastors and leaders under NBCC and ABCC, individuals and guests from different churches, friends and well-wishers. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Psalm 9, 1 and 2. I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. I will be glad and rejoice in you. I will sing the praises of your name, O Most High. Cheli tefe ponunu kenye. An setio Jehovah anu petese. An hato ungozotsiko petese pesishetio. An nginu ani mu anumotio. A kelipie nzatsetio. Hey kerukrietong. Tisoviwe Jubilee zanu kenise peteke lulasia ugo terino peteke zedi Jubilee theme song kezetsanaba mu holiro nyugo program no chali ku kersuru nungulitio kezedi peste kelisodome
我不给你吃这的过牛地的不给面，给这给丢给吃切吃里切，我给这里这里苦给肉吃了的，我不给你吃这。기바 보자 지수 크리스타 지수 보티오 보디비에 우고 척 살리
u ke zedi chali khu kri ke ni di ker suru number ker suru ni go program nu u nguli ro pete ke se thali di ho ke li do me ke hu ko mi po ki ba 시에 타서디 게제디 게터디 니부디에 플레나바 크리스타케 후 딜릭 비찰리타누 피토리로 께르수루 넘버 께르수르 바오 크리스타케 후 아프레스로 디스히로 니코 아 세스포가 이디케조 시몬 피토르시에 노 크리스타오 시제 지수시에 조나뇨 시몬 너 태자케 퍼서 우체 우지에 누누 모나 티기케바 아포티오 비에 베시페무셔 조케츠라 슬라바리 노 비토르 아케체 호기루 아케케우시도 시로 아데스 카루고 고벤네리고 아티기 잡이고 비엔 츠티오 지우노 기즈누 카게츠고 티기리 카디오 무하게 후보리 기즈누 크러셔로 티기리 크러셔 조디오 시타 시로 모모소소 베리고사토 케피피체 케크라바 미베테케사 모모소케체토이 크리스타 제리스니소 스토이 우베테 주다 미리 그릭 미리 미디에 미리 케모 미리 Kezemo cheketiola rofa po nunu zlufa prelete mu upete bu kriketio rofa po kashwate siro po apete po piko shwate mu pola kekuna apete mabate su pomo apete nu suya po sufate 슬라니에 차즈미에 모리 솔히미에 모테 데리 케메사코 제 케누미에 차 무케페뇨프 키크루누 츠프르미에 쳬테 수니코 아포스토코 문시제시코 문제비디셔
Poginu uki ketcha tie keko kere tutuvo nyepunu kemesa resoki po che sietaje. Minup nyoko Christae kehu kredi sula opu kasha doi nyenup nyoko krilije susa ke krilamona podie pie zatoi kehu krkemasawaya. Oni podie Olivi. Reverend Kenny Levy Kate Liro Ukehunu 2001 Nuvo 2014 Ketso Pastor Mo Senior Pastor Chavor ABCC no Nichuko Kepeta ke Dodza Sedeke Shoko Miepote Mission Lietonu Ponunani Krista Jabu Lietonu Poja ke Vimiepo Pobuti Esir Teja ke Chatiu Selitio Nichu Pizza Peteri Podiepo Rokratoya Musu Liro Remozo. Kinur Habadi Abu Kecharcheletamo. Deepest of Togi Keba, Hego Kepanofa, Noah Hego Zegabala, Peziawe, Hego Bu, Jeva, UBC Golden Jubilee Vori, Kihu, how Kihu Hego Nivogela, Ketezian Tashawe, Kikrimasak Banafa. Hego Kurnago Larry Tezia Ugue no go Kelagele Sidi Kelaligeta Keni Dilesu Sevodi Nsigamogoki Za Mie Tegage Temie Ministry how no maybe Meshusue Npezet or Hikurnagola Ugo Liko Gufadi Bible Gufadi Dili kibi zadi kikru meredo yakaja heko tiri heko mipe ko ngubazo Dili kibi zakija revival ha ugo tupi wori heko petroswe heko sala hekrngola ke tejien trawe ke krek masani pu no soul winning revival ha khalape nke hu ha tlasje Revival ho kape, you be seen in vogue as Jaguar Bimo. There, look at in a word, he go, Kazan Soga, but they go to Jay, the Chaiway. No love work, the Penotti Dala, Kekini Poo. He go, K, he go, move, the Primego, Kekra baggage, he go, Muban, Simodi baggage, he go, Mubawe. She's already the Primego, Nagamie, Christame Sada Dikeba. Temeke kra, digi uza tulemundi baggage hekonguba. Temeke kra no kalalita gaje simodi hekodun baggage. O nepu hago ngushdi henu hetebale nepu. Jido noler kebapete kobu. Dili gibi hau zagajanu. Mie fupo mie poshada jedi hego. Nkike krochaya nongu mejisiche. Hey, Aria Kakasashiwe, Sikim Hidi, Hete Dollar Gabapetego, Mubauri, you be Sinuter prepared, Tegabu, Leto Haunu. Mia Tegajelli to Haunu, Mezam Pinu, Rogajelli to Haunu, Mevi Message, the Chaiway. Hey, Nipu, Mizier, sir, Gemarie, there. Va potekriwadi kawage domo mi jesnu bagadashi shesali kel horofa tupadi shetaya mosi mirim hadaya mosi tu si bagado ke chachemu ke chachemi je temeke krasnu ledato ba heko hako ngubazo ni pude nguke mo ke medi vogeta kula
Hego Kejova Chenipu. Hego Kernoko. Soul winning revival. Kakasha Sabo Hego Tula go Pesia. Mutie non to. Nkihu no Lagba Hako Petego. Oh Nipu non to. Hego Croatia. The Delicavi Zagaja Little Habu. Temadi Tazo Kelishje. Hego Ginu Hawa Shije di Chawe. Little how no. Gehubo Brace di Kening Leche. Zigajan Nunes Leche. Presence Cape. Hego Ketsu Shidi. Oh, Hanu Wagale Hanu. Kezo Wagawa. Kenni. Hanu Pagile Petego Muche di Chaya. They don't like a mapet, Tegola Henki Chayawe. Hego revive Shije. Yubishinu, Japel Yubishinu Litogo Petego to Che. Hakia Litos di Vogaba, so Pete to Che. Nitosiga Vonu. No tears Ungoza Siungum Hato Sugar Sugo. No Sugo Cape, Lito, Pogaja Pete Pezashidi. But it tell how no Hego Buna Hego Zegato Sidin Lishje. Poo Hego Rigabaka Panafa Lishikajaho Jago Katahego Mumimi Tache di Chaya Nipu Jehego Satane Gemada Crute Pokemon Danunu Gerogo Shazubego Pabegaba Pasegaba Bete Dateshawe Hiro Kemi Che Dahugo Bimeshawe Higo Donuho Pelegamo Dahugo Bimeshia Higo Bu Mulegamo Dibigaba Feu Christosanu Jerhashia Satane Higo Ginenu Hego Reguseba Geta Reguseba Geta can Nisu Hego Pilale away, Selale away. Histaginu Nugeli Kepu Pilale away. Hasi Get clear. Nuke measure Hako Pie. Hego Pilale away. Revival boo, Vordi. Hego chipper hisje. Mu Hego Shivo the Tapu Pete boo. Ane poo revival how to pedi. Delekivi Zagajahanu, Vuche. Hego ship hisje. Freedom. Bagajaho Hego Book Party, Lishida J. Get Hefu Kapego, get to J. Hego Boo. Hego Nishadin Lishije. They can get who how Katibe and get crazy in Shishawe. Yesu Christa Cruz Genevodi, Hegolaka Majemu, Hegola, Share, Gozalpe, Pojigas, Mumia, Satan, Yego Pates, Ginujika Sagata, and in Pute, Ego Supelawe. Your Christa Shikasher, ready. Oh, Satan trick at the Chade, Satan Peñade, Satan Pukakoto Mode. There was Shetamo, Gementa, Sunu, Omato Shizuzo, Nipu Sala. Non to Vogaba, Hego Crodi Honu. You be Shinunke Hubu. No Hadi. Get dish bagatahanu. Hego Bun the Dibataje. Jordan Urche. Hego Bun Kita Party. Kogele Town Tadi. Anepu Potitala Hanun Japuchataje.
Hego buke super hego chunu maybe me shidaje. Mu dili ke vi ho sabodin sigamo bete pato shigale. Revival khashije di chaya. Hego thashigata penyo gata chunu hego thasalelo. There Christa zedi kokele thanu thadi japushido. Sala nepuno voliche hegon kishawe. Hego kehubu revive di. Satana penye sebageta theme chakra ngulimo bageta ko bungulinya. No nto. O hego sesje. Hedi theme chakra bu pelale nsile. Nipu hegon sempre jawe hego zekbala. Tido hego vodin ke huanu. Mbu hego revive shizun di hego pem pelaka sashe. Ane pu npezie hego ke charni ke bala. Nipu sho hego tido program sede ke le haunu. No nto jab hego ta nto hego zabadi. Hego part ke krize pido ke ba pete ko no sesnu di pem peleshawe. Greetings servo ke je hego ke patau zel hushuri pem pelea. Siro ke kri special presentation. Tali nu ja pushi ke to krize pete ko khapem peleshawe. Ndie se petha ke to hego tar hoshi ke to. Reverend Rachel shuri pem pelela shawe. Non to hego zaba hego from his pride go bu no hego pathaga si tulidi hego bu hego khabe madonu shigli shije ke hu therenu thalaga cho天子是给为啥是他们个咋给？么给狐狸给丢过去吧嘛？么 missionary 个地基呢哈 mission chapel 有那这的 fellowship Bavaria。么是地基里咯，到那个去不吧么？是安个咪咪个去不吧么？跟那这些 how organized church 不错么？我说的个真论着不，把的。第就那Congregational 不 church 不，是独立了，为多一直不 idea 不把，我所以，哎，所以不都是来些起的，马上些。么个湖不塞巴达个这宿舍的呢，人么多么，不住个这 oppositionary class， 这里就是塞德巴个这是个啥是吧？有比些呢人的巴么吼。有比些呢，个罗的是个这个平时这些呢人这里巴吼，但你不要不地图呢，我可能个不batch 个为什么，不是说的，个会给好哈巴里吼。的一个 micro， 为什么下面记着？是的 UBC Union Baptist Church， 是的多一点个是的，的是那是的巴吼。cái hút thề thori thì mình cái vô đi xe cái bạc cái đi số sợi cái ba mu xe cái cái vô đi có support sát sẽ cái chỗ tôi ring sa mu xí đi cái hút thề thori như sa unu số sẽ cái chỗ cái nim hít zeri cái đi cái hút cái chỗ cái ba ho usia leba cái hút kiểu ri ba mo là sẽ cái nunu cái hút shimu kiuri lesekiri shopi shidi kehu theba ko keta thebari bench isidi keta di kepakelietse shidi nu kehu shiba JUBC building kehu kiuliro theja government ME school mo je parde ungo chakenu bazar gi dukaba le sada dukaba suri how building pokrila se che piding go next building nu
suri building ke kribo ki jo ko le ro ho chati zori tin go au pate rapid safety horror mo je mo chwaza sala UBC ki game hedi su ki u chasi mo som ho ki game hesi su zo ga cha unu to si zo da hatiki ke review go Ernari kekriki kichari kekriki museye kekriki zori pitchen ju wor kepekro krisa dikru ke zapo tsidi nunne mu sukonunu mu torge ba muwe kehu hanunu a rofe chava nguvora kehu kethodenu va chamenu bie ukese shiro vado chazunu degepu kevimye kepeta kevimye zevordi babel study gori chasa mu deripusa sonunu urofu chava mu ukri segele so ke hukinu no confine so bag de ke hubak ta su samodino ke hu sedeli mu da evangelistic work ha sedde ho mu crusade ka kratch ho crusade ka kratch so street preaching pathoka kratch ho mi ka kra hanunu ke penu ke work li so seringule pastor dewa babel study la lesson ke sesudi di Congo mu kratagobu vodi utyo o area nu su sevodi babel study segaze kikrugo dedi babel study segaze su ukenibo krisarogo the joliro si isia kwarno baga chatigi hego gezedi asam jade vo sese mekrachari sese phekjade meluri jade akego sege jogonu voja sogosa uni sazo Mr. Sano vihena hine theja kehu program konu themye hepengu hesorula mage cha hinela remudi chebor geliko chenu legesa ani sebaya tendugo vis sezore oneness spirit ta amage boyer kramoda amole muchiri tendugo ginu tajaka kramulya ga asusa lebazo mususa situzo Sunday school no matcha share ke chako Sunday school nyo ko lakipo udyezele modi ta ke hu chako sokosari rakrasewa ya mu sokosari share di nipu le thonu visetyo ke chu sari ngu sa cha asusa akel hu no su sar rakrat thoke chapo hine nipu le chaga je UBC no matcha ga ti chu no ja anono ko pette ke hanu share jla sala same compound no anono ko papa ke hule palaki no word periluka ke boda mani so the privilege ke vis sebo a family chu chungule ma kanit thopuliro ukhisa me ko vig matha shedi chetu no ha ukhu bapale mu thajangu silver za kazokola oni thomu uko kalhola ke penyu thijba we utsopfego no ukrisila ga jak so usajera kiri mo urama kiri ukribe vila ga ko wa UBC shi je place no bala mo shi je pato tsila ga so uni prakritu zo tetsa hao tejowe chomoke tekeki hospital 지야 물리스키 처벌이 있죠왜 로프게 택기 기보철래데 member 지셔도 가다고 그후 거토 맹물이 뭐 가다 하고 하 퍼베지라서 볼뭐 거셔하 문가 잡고 kehuke sa pesesule ke vi shiro missionary ke siese ke za mo kruhi ke so sale ke vi so akamerba ke pelemi ko bu ke chanu su sa sa ke cha siro ke sieme je ke cha se siri chazumie u ke hunuri vor kopi uni seidi vo mi rat ke cha mi ze ke lie so ko sa vi ke he sa le ne ke cha asusa akemengu po bayawe uko koji ke ha UBC kitie zo shir hindu me ke
Catholic 的这个把个这这不吃么是比啥都这那么样好，么street preaching 这些drag 啥个这。industry 哈那，没来啥事这个这说啥，来吧也没说这个啥时候的。一year so，做了个得了，我也说过没不干，至少这么个说着，没心里头个也没说就是。个么这个家头里了，你他们不这个这好喂。就胡不搞到这边是就胡不吃呢。Moro ke so thau akele nu zoe gospel dile ke view tu azo thamor ke so Zapu zaye teteru pette nipu Jesu Christa viwe. Ukehu Union Baptist Church Kohima tiche hepengu pichikile zidi. Kehu tsaprogo dikon go chatha go pastor go molie thogo pette sunu. Keni Jubilee se chido ke shonu ke pekro kaba mufo kile pette ke lucia. Che do go themie ke riba mo poti se pechali mo shaba sala English nunu poti hawa se pekata dio. All glory to God in the highest. With great joy and honor, I take this pleasure on behalf of the members, church leaders, deacons, pastoral team and staff of Union Baptist Church Kohima to greet and extend our most sincere welcome to all of you to our UBC Golden Jubilee celebration. Thank you all so much for taking time to be with us this morning. You have truly made our joy complete by being here. Since we have many things lined up in this morning's worship service, I must try to keep it as brief as possible. Other than our UBC family members present here, I would like to acknowledge the presence of all our guests here this morning. Leaders and members from Angami Baptist churches, leaders and members from NBCC churches, leaders from different councils, associations, ministries and organizations, missionaries and evangelists from Nagaland and other states, friends and relatives, and special invitees of our members. I request you all to kindly stand from where you are seated so that our UBC family can see your faces and welcome you. Chazunuvor gabago ugi UBC programo Chazunuvor gaba ABCC kehu nunuvor gabago NBCC kehu ke krigezunuvor gabago Council, Association, Ministry, Organization ke kri ke chunu for gaba go evangelist, missionary go ke hu chapra zemye go kikru go ti dor sho chdi for gaba pe teri ni banu no si thazri he go bo ni mo hosha mu ni ze ke le chudo mo ni go pezie pe te go ke ze ji dasri uso me go ze le go mo. Thank you. Please be seated. Nye ke hu kridi vor he cheke te fakesla ni go pete bezithor. Today we consider three directions as we celebrate our Golden Jubilee. As we look at the past, we recount God's unwavering faithfulness to our church for the last 50 years since inception on 28th October 1973. As we look at our present, we come together in thanksgiving and celebration of God's faithfulness under our theme, Generation to Generation, Proclaiming His Praise.
As we look ahead to the future, we trust God that He will continue to lead and guide this church and fulfill His purpose for us in the years and decades to come. And as I look at this great gathering this morning, I only want to echo the words of the psalmist in Psalm 35:18. I will give thanks in the great assembly. Among the throngs, I will praise you, God. Amen. This morning, we want to do something very important and significant for our church. Some of you may be wondering, who are the UBC church founders? Or UBC kehu sedegasego supuga idi katsobalibi. That question has been answered in our UBC history article in our Golden Jubilee souvenir book. But we also want to acknowledge them now, right here. 25 years ago, in 1998, during our Silver Jubilee celebration, 10 church leaders were named and called up on stage, and they were acknowledged as the UBC founders. Unfortunately, during the time in 1998, one member had passed away, and his son had to come over to receive the gift on his behalf. So out of the 10 members that time, 9 members were present and acknowledged during our 25 years anniversary. But today, after 25 years, that number has been reversed. 9 of these founders are no more with us today, and only one is surviving. So while we thank God and celebrate the life of our only surviving church founder, Uncle D.K. Ziliang, we also deeply miss the absence of 9 founders. But we hope that they will now celebrate true Jubilee in heaven with us even today. I now take this opportunity to acknowledge these 10 founders on the event of our Golden Jubilee celebration. Here are the names of the 10 church founders. First is Mr. D.K. Ziliang, the only surviving member, is here with his dear wife, Mrs. Ningula, and their children and their grandchildren. Second, Mr. Reverend Deo Vihinyo. Third, Dr. H.V. Sakre. Fourth, Mr. Kirisal Yoho. Fifth, Mr. Kezagwele Peseye. Sixth, Mr. Krile Kivitsasa. Seventh, Mr. O. Katipri. Eighth, Mr. Tino Heso. Ninth, Mr. Tian Angami. And 10th, Mr. Javise Vihenyo. I have read out their names in alphabetical order. We have requested their family members to send a representative each this morning to receive a gift on their behalf. The acknowledgement of our 10 founders will be represented by 5 women leaders of our church: Mrs. Keviseno John, Mrs. Asieno Sakre, Mrs. Auhe Tsecha, Mrs. Janyo Ternyo, and Mrs. Medovino Pizo. We will now do the honor of presenting a Golden Jubilee gift to our 10 founding members. First, I call upon Mr. D.K. Ziliang, who is the only surviving member, and I request him to come to receive the gift. Secondly, on behalf of Reverend Deo Vihinyo, his wife, Mrs. Seno Vihinyo, will come and receive the gift. Thirdly, on behalf of Dr. H.V. Sakre, his daughter, Mrs. Bodeno Mero, will come and receive the gift.
Fourthly, on behalf of Mr. Kerisal Yoho, his daughter, Mrs. Avole Yoho, will come and receive the gift. Miss Avole Yoho. On behalf of Mr. Kejagwele Peseye, his wife, Mrs. Nilako Peseye, will come and receive the gift. On behalf of Mr. Krele Givitsasa, his daughter, Miss Tejaseno Christina Givitsasa, will come and receive the gift. On behalf of Mr. O. Katipri, his son, Mr. Atili Katipri, will come and receive the gift. On behalf of Mr. Tino Heso, his son, Mr. Joseph Heso, will come and receive the gift. On behalf of Mr. Tien Angami, his son, Mr. Krisele Nakro, will come and receive the gift. Finally, on behalf of Mr. Javise Vihinyo, his son, Mr. Tejao Vihinyo, will come and receive the gift. We want to extend our gratitude to all the family members who are here worshiping with us this morning. For your information on the gift that was presented to them, we have a picture of our present church building, along with a Bible verse that I believe perfectly describes the reward of the labor, efforts, and sacrifices of our founders. And that is from Colossians 3:24. You know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Kehu sede ke sokola za si khagashunu kehu mehi popa mo ketho de tu kashuli ro nye nye pu kinu nye ja khatue nye po kaye nguli dio nye pu Krista lie chutyo zo. To God be the glory. Amen.
I bring greetings on behalf of the Nagaland Baptist Church Council to the leadership team and also to the believers who are gathered here today to celebrate 50 years of God's faithfulness, 50 years of the establishment of a Union Baptist Church. The church in Nagaland is 151 years old. As we go through the history of Christianity in our land, we hear the narration of hardships, persecutions, and difficulties. We are what we are today because of those who stood their ground. They have given us the legacy of faith. Likewise, the pioneers of Union Baptist Church were led by God to start the church. Gathered here are 2-3 generations celebrating God's faithfulness in the history of the church. How apt is your theme? One generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. Today, as we celebrate this Jubilee year of the establishment of Union Baptist Church, may the celebration, your celebration, renew your spirit, renew your commitment. One generation commends your works to another. May this generation pass the legacy of faith to the generations to come, so that one day they will also celebrate God's faithfulness in the life of the church and also in their lives as well. Let me conclude with one write-up of a pastor who came to the realization of God's parables about the trees, the vines, and the branches. This is what he said. This is the way it is with the church. A new little church is very vulnerable. A small force can break, warp, or kill it. But if the church survives and grows, it becomes a mighty living presence in the earth, constantly reproducing and renewing itself, spreading out to bless the whole world. It is fruitful and multiplies, becoming not just one tree, but many. UBC is strategically located, placed in the middle of the capital city. It cannot be hidden. May people see the strength of your outreach. May people see the light in you. And God bless you all. Amen.
cha che hido ga za ker ke thok pa ne pa ape te ko la ka the simu the tu pin za ba de bu non to ni ni ko pe mo mer ka to pe le ka ho sa ko no chi do ha Jubilee ti ho ka se sa bo di ni ko to sa ta ma ka ka gu sa ta ni bu ha ko pa te ko la ka the si pin za de bu ma thole o ngo ka la ka le pu sa no le ani pu ke te thok ka la ka le pu sa no le zapu za ye mo ta ta pu ka de le je ne pu je pu ti ha no ha ke je de nu ma ka ngu la ka to ti bo bo de ni pu no ja pe ni ko to se je ke hu ko she bu nu te ma to ha ko ngu se de za ye la ye to la bu nu nu zo de ni she de nu ma ka be你只是那个的，那跟你不是不个这只是姐，个咋个跟我个里边，这个这里买到个么这里，再有了把那个里直接的查过的不，这边还有个只是姐，你这个这边这个那个东西没这不这是问的不，咋不这也这里姐，马个边这个这里好那个他就是能介绍呗，阿妹。
thought the Kapu Majidi Efesago to te Kenya Kusoku Kere Ponunu Mefekin Nikazo Mahosado Nico Tiaza Chepunu Judake Momiachadi Penule Sala Tajia se Chepuginu Zere Kelila Utu Uase Zere Kele Koea Kazakobu Niese Zere Kemo Koedi Kievor Ketsa Lesache Stiki Nieko Christa Samoditio Solhimie Sadi Israel Mie Zepo Sevormo Ziu Prapie Keza Dietzi de Koko Nu Si Kemo Mecha Sidi Kemeraj Mu Kijaho Nuri Uke Penefus Samodi Luvor Deri Jewe Nieko Christaji Suginu Tieza Peche Pituri Christa Ziula Nieko Ze Po Penuvorde Kerkila Mone Poe Uvi Tozo Po Tio Po Pubie Po Kroke Creek to Nietsebie Po Chewa Mu Uchko Kekri Segato Sojau Susa Udonu Kengu Kemu Bier Hoade Poe Tejo de Kakasako Mu Azago Bejuade Sidi Potiopo Ginu Sanyebu Kenyamona Poche Temeke Sa Chilide Di Vito Chese Sidi Po Kengu Kem Chepejawadi Grusula Sanye Cheke Sabie Mopo Chepie Uke Penifze Geze Vigilie Chese Sala Pue Vorni Kepetsenu Ketukokiri Vitopu Mu Kepenyonu Ketukokiri Vitopusha Sidi Pola Uke Hupoburi Ropfa Poginu Poki Vole Kivichasa Sala Nietiewe Sike Momie Mori Solhimia Mote Deri Kemasakoze Kenumiacha Mo Uke Penifaki Grunu the Premier Chate So Nieko Apostle Ko Mo Sizeka Siko Pomad Zebikaze So Christa Jesu Potio Pokenu Jiu Chikazo Ginu Salete Poginu Uki Getsa Jie Kego Garret Tutuvo Nipu Nunu Gemasar Sokipo Se Setaje Niekori Ropfikitatie Gaze Posadi Ukepenefabu Baketo Kipo Salide The scripture is from the book of Ephesians chapter 2 verses 11 to 22 Never forget that once you were hidden and that you were called godless and unclean by the Jews. But their hearts too were still unclean, even though they were going through the ceremonies and rituals of the godly, for they circumcised themselves as a sign of godliness. Remember that in those days you were living utterly apart from Christ. You were enemies of God's children, and He had promised you no help. You were lost, without God, without hope. But now you belong to Christ Jesus, and though you were once far away from God, now you have been brought very near to Him because of what Jesus Christ had done for you with His blood. For Christ Himself is our way of peace. He has made peace between us Jews and you Gentiles by making us all one family.
breaking down the wall of contempt that used to separate us. By his death, he ended the angry resentment between us caused by the Jewish laws which favored the Jews and excluded the Gentiles. But he died to annul the whole system of Jewish laws. Then he took the two groups that had been opposed to each other and made them parts of himself. Thus, he fused us together to become one new person. And at last, there was peace. As parts of the same body, our anger against each other has disappeared, for both of us have been reconciled to God. And so, the feud has ended at last at the cross. And he has brought this good news of peace to you Gentiles who were very far away from him, and to us Jews who were very near. Now all of us, whether Jews or Gentiles, may come to God the Father with the Holy Spirit's help because of what Christ has done for us. Now you are no longer strangers to God and foreigners to heaven, but you are members of God's very own family, citizens of God's country, and you belong in God's household with every other Christian. What a foundation you stand on now, the apostles and the prophets, and the cornerstone of the building in Jesus Christ himself. We who believe are carefully joined together with Christ as parts of a beautiful, constantly growing temple for God. And you also are joined with him and with each other by the Spirit, and are part of the dwelling place of God, in which God is quite at home. Introduction to the share mengale. Jesus Christa ke la ke liuzanu ke nise ke pelemi pete ke lugesa susatsewe. ABCC no ke hukri wudi kerapu ba UBC ke ho asadi. Muche do ke hukri wudi kerer zeper ni hidie ke nie ke je ke pelemi ke ze Angami Baptist Church Council nu krot hopo tsidi ke pe kro ke ba ke hugo tiu ze tesunu ke ni mu ke lugesa su sevordi Ukehu Union Baptist Church Bukrata Sagaba Zper Bete Tiche Hepengu Pitselegada Nigaza Dihonu Nimi Bubugeza Gelugasa Tsia Mua UBC member Bode Deri Mikinu Sigaza Uke Kremie Kapelep mi kroto honu uki pupu geza UBC la uke huwe teja mule baya geza mu UBC am hake kranu UBC ke hu ko tu mu chata baya geza su puza sia temie kapelep mi ko uke hu kremer baya geza mu ke hula teja mule baya geza su sala ABC Siri, UBC la, te jangu le bawe, ke ho hala, ke penyofa te jewe. Teriono, Pastor Visato Yose, Beje Naba. Je do kershuti ho hanu po, nipu diese kazagesu putu todo, po higo bete Pastor Sigabala. Dari putih ho peribia tersedi abu. Kepenyo fe diese. Ugo ke puli ke vi. Sega seho hala. Pastor peje ke susa pusiawe. Suaze ke kri guri pusabade dari hego mi Diego ke kri miri sazo. Dari Reverend Vilodi, Reverend Kedo, amu Dr. Ketoser hego bu chova Jubilee tihonu. Kepenyo fe die
se gaza ligevi mege krimie ba shiri puti ho bihe go tsgasala sulari yu ke hu peje ge zu pusewe ugo ke hu chabade mu nigo pastor ho ha share ge zigi nigo guri mo ho meje nigo to ke ribie nigo guri ke la bie bakar budi bu niker peng sarvi ho shiro go baru tu gitile do se padar shimo Jubilee di se uni segeze dibo betelari ke hulevi metsa grotholevi seye mori seye sedegele rana sedegele Jubilee ugo ugola zathor mu Jubilee se unitor mu go vordi chedo hakakanu te jangule bageze sus dele hiri shibawe unise hakrubunu unusho ndu yeko teze gorakraka salasa Niko miri musa shidi u keni mizi krugeze shigeze tsiba kepenyofa teja arkasliro unise kethowe deri alazo zliro UBC Jubilee ho ha pochani rekr mu rekr geze asuse pumolegenze kekila muna UBC ze kekra aripise adze tsegeze sunubagezela ati chipengubagezegi UBC kehuha sedele sala havova site mu hakekra kimidi sedeshi gezesego ushesi geze shigeze tsewe Moi, pour être me fait tête que ho pastor tsegezela hego pokiku UBC nunu literally UBC nunu lo sherzo la ski satie form pour fill up so sheri address siselio Union Baptist Church isiazo permanent address Union Baptist Church je siselche mi lega gro le vide there Union Baptist Church UBC nunu to share gets a lot more apoya teach me feta pastor tsigas a lot podonu lesaka prala chazubo gada she gets ritsa there lavoro UBC no lavoro azo sala UBC kehuki UBC compound UBC ki kezanyo gets tiedze kezanyo vor gets u ke krimie kakra mulaba susuri lady uniseba Sala sukosa hi bayazo che katsuri. There ke hu hohala ke tejebie nipu gaba gazato liro. UBC ke hu honunu abu arupukita mudze sus zeglela. Kikunu apuma punye hego kruhibe hego bu Krista silie kalakele chasilie. Sunday school no vorliro Pelegaba mu renegaba sugosa porhike krigets nunu ubu renelale. Tedzego nunu merhi davie tedzego pugesa ukaba tamigo sugosari rekra ba muke huhoe rupuki zamze susa kesebie atsegesala akikuri pejewe deri kepele kikru rupuki zatie akikru hoa peje bawe musu kra ukel akelunu investigasa ni silevi simulevi deri ni ekelhu nunu akelhunu investigasa shigasa ba bushida bushir mi po tsegele susala kepenyofa bejeba jova ugo Jubilee diebo u puposhe pupo kepenyofa tsedio generation from generation declaring his
grace. 해고 뒤치 깻니보 가다기 뿌도래 개후노. 뭐바우시 지티에 뒤치 베테우 주빌리 뒤치오 가자라 해고 주빌리 자누 하게 크라 개후노 시게즈서워. 뭐 디보호 하리 Borhi ke kriege zenu ke pripila tsabunu ke pulasa ke pribe ke tit ke kritsa salasadi ke pula ke penyo fedina nu jeri ke putzili mo bazo mu ke put san ge ze renri san ge ze hego sibawe munye go lebame je nzvor ge zgo shi ndu vor ge zgo shi ri je do vor ge zgo shi ri hego dibo ho ha penmudi shiri ja putz ge ze go burhi ke kriege zenu japut se bago generation ke kriege zenu nu share bago ze nego su se nubadio muji tie UBC la tepu generation ke kriege ze mu generation tepu a ki debori pomare ki debori pu channi shi UBC bu su le ka saliza tijini bu ke tepadi 히테냐 세제 누 세데리 태푸 기대부 후와데지 무제 태푸 기게즈로 태푸 기대부 후바시 하고 하베 때 메예 세게즈 봄마레 토르게즈 수 레게 살라길리에 수스 츠바 우고 그녀고 게크라자데 우제바모데 우고 크루 아보디게즈량 뭐 분닝물라 우니에 피르시바디 Vordi, Petekrsagaba, Kehola Chagabamu, Heidi Kekro Tobagaza, Pomare Torzo, Mu Niekelula, Kepenufa, Pejiwe. Ukraino Sheri, when he chunu, Ukraino Hakoha, Upeta, Ukir Himorgashara, Ukir Hisa, Hasa, Unitsa, Sogosa, Hakimonuri, Rakamondaya, Mozo. Kehuki said Degele. 제소리 UBC 개우기 개웨우 수하 시 레리로 대법회고 그렇지야 스고서 언니 돈을 제리 시프야zo 스시 개우기 오늘로 시웨 토르서 시 개웨레 네고 비기너스 고 스고서 시바데 시레 주시 아치리 버와서 스시 개우기 개조서서 indigo color ke tiu su pi cho ken he cd program special program overall su pi ken he ges poreu nego presiam si achi presiba si ges rakra byawe beginners ko share ja putz ges go me cross go simo da me je UBC nu share je UBC nu ba ges go me cross ni go simo da me je de ani go me bobo ges si prewa 우니 주기니고 지체메 지디 share 게잖아 하고 도누 게유츠시 세가즈로 버리 봐야 고밀리로 너베 또 세서야 우케는 페리 크리아 비고 올리로 니고리스 레바메제 우케베 타미에 산데이 스쿨 누베 타 share 게즈고 우제바 모데 게베 타 하이징 이거 산데스 게베타 저 게베타프 알라 니라뇨 보리바문데 사실 게베타프 니조뇨 게크미리사웨 아포 리사웨 데리 우게베타스고스리 르크라바 우고리 바즈시에 티에vor 자푸 스디루 데리보니푸 제바데 스고스리 하케크라누 우차 타게스 수스바 하고도누 니폴리로不地白定米他都不对啊，其实我们米他吃有知识呀，节日米他啥都要做，都要不进入米他吃，个头比结好，我你去给波格里塞，这那波格里诺打的的，不你吃完不洗完没记得，其实波格里诺打的嘞，一个是吃呀，个头阿虎啥可以帮忙的，我包阿只有我包一年。可是为什么不给你住的？不谢谢的，就是我把我 ban generation 的苗头有不行了。Jerry 可是那个何子么？一年给我掏阿虎没几的，
这是 printing press 可把么子是 crusade 这个人是的，个人我听侬 crusade 是的罗 banner 个拉呀，你个 photo gallery 侬把里罗 you must be born again 完了那个 crusade banner 里木带的，我把一年做土，我个他啊胡诶 banner 个马去托呀不木 banner 个对呀，是的不是是罗不是的，变这个字母不记侬 banner 土个字多。个头啊，我给侬是是的，个头啊，我可是些我的，还不来西里啊，UBC 我哩说，只侬比你只是问谁啊，只侬就呀，我个头啊，我说不 banner 个啥子了 banner program 记得了不 banner 个些不kurta 带上了嘞，是的些不你写的呀，只侬个不比你就，我不只不是。我是我你自己给个到我说给有啥子了不信么子的不有个改做是我是一套我比你第一个不写比的子我不给只侬给这给人看给这个啥么他的只侬出来了的都知道他个是这不是有啊米一把呀子不而搞这些是不是 level 的是不是而搞Jerry 是什么位memories 是不是我觉得侬个写个味道，这里不少我觉得侬个写呀，是个是这里，你给了那些什么的，是个那罗是个改了的，我你自己，我个那个吧是不是？是不是那个写不下来？我个太窄，这个那味儿那些你都没贴，没嘛不，没怎么接的，写了个味是不是里罗？个托好哈，给朋友说给来努，就的设定个嘞个托不，给那么呢？如果天他这人那个吧，今天的这些朋友，可能给朋友说给UBC 7是几个字是不是？人那是里罗，他们吃的跟这个字这，给朋友说比吃的个味这。我给朋友说，努好条，个头好是的是。This community was in the mind of God from the start, and only God could have brought about something so inspiring and so impactful. The zeal of the Lord has done this. Zaye petesla ke penyo vie. Founder ko larimo. Terinu se dedi u ce个是个是 larimo. Jesus Christa lazo. Mu ke hu ha. Jesus Christa ke huwe. Ke tole sunu u group zanyo go. Abraham, Isaac, mu Jacob je nzir nule. Sego ginu ke ye work ze. Ke penyo fe die mu die ji de ko ge le die su. Ke ye be ke tole se ke saunu apostle go zhe ge se die le ke vi su se. Ke ye se wordi ki zhe pe tinu. Se ye ke kri ge zhe bu mu le. U se ye u bu mu le. Musu ke ye se wor he ke hu gönyo go zhe se. He ke hu gönyo go e. Die ji die ko su ke ye la bie. Share ge le pu mu ji share ge zhe pu zhe ge liu zo wei. Hao as la Jesus Christa ke hu wei. Ugo UBC ke hu re ge ge zhe bo ge zhe su su le mo ri vi. Si mo ge zhe la. Ke ge la mo ke hu ke kri pe te he di Christa ke pele. Ke tien bu kenu jiu nunu se dedi shirgeli ke hu pe teri. Ke mi zo ge zhe la. Mu ke hu hori ke hu ke kri kom he di. Mu ke me je lanu ke la ge li mu ge li ke hu bo zhe zong. UBC su bu zhe xi li de. UBC su ke guo. Jesus Christa dile ke viu ke guo su se xi li di. Dile ke vi hao ha.
테미켈루 츠게 디스야게즈 제자게다고 츠게 마스야게즈 라자프 두게다 수 딜리케 뷰에 츠게 맨네스야게즈 테위게다고 게미에 게조 게지빌라스 예수게다 우시디 지빌야게즈 딜리케 뷰에 시드 츠야게즈 UBC의 수스 시리 수비의 개부 무수스라 예수 그리스도 시지 츠디오 대예츠게즈 개후보에 허하 예수 그리스도 개후 개그라문을 붙여 예수의 붙여 부자 개후 츠세시에서죠 I will build my church 예수의 시소 I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. 슬라우고 무바우시리 유비시누 vor야게즈고 허하 아케후에 게즈켈레우 누바모르쇼에 게토리 지스케즈로 바투에 데호 ultimately 지수 그리스도 게후 게즈 우고 수 까모다 이게 무게 페뇨페 포켈레 게비 포켈레 게자누 우고 게비 우고부 그렇토하여 하누 게제 기쿠부츠디 게페뇨페 자예 게페뇨페 자부츠게도라 게후 와세데게서 비츠 니주 게니게즈 게시우시르시게 무시리 우고 수하 레프레스게 슬라크로토하 김히게 츠부가 게펠레크로토하 김히게 츠부가 게펠레크로토하 기게 츠부 츠즈 모르슈가 무츠즈가 부부시에 부부 a community to belong generation to generation a community to belong 부부시에 부부 그렇토 우비에 우비에츠길리 그렇토 뺀누길리 우고 수게 부스는 바 에페소 킹예 게르푸누 탈라게조 아니디토 프레스데 프로그램츠 세스데 슬라 부부시에 수페무디 하차 하고 요게 부스도 자그리우 그렇토호하 게페뇨프 켈레우누 테미 켈레우누 모디 UBC 켈레우누 모디 게페뇨프 켈레우누 김헤이즈 그렇토포 모쇼시가 무테푸 우부 테푸 우부 게예비 게츠가즈 부부 셰부부 김헤이 모쇼시가 게리오리로 a community made alive in Christ. 크리스타 누누 츠페르힐리게다 그토부 모르쇼. 우고 verse 부누누 테레기고 퍼슬리로 우고 수시 게메츠 미미길리 지게메츠 셀레. 딜리케 view 수스 딜리케 view데 딜리케 view에 기게 츠보가 딜리케 view에 지수 크리스타조 지수 크리스타조 무 크리스타 지수 크리스타의 합에 떼츠게 디게스 셰조가다우 차베즈와디 요조가다우 게지누조가다우 수 크루히비에 radigelie ke ziunu pargelie ke siete ke ribargelie ce que me rimoma Jésus Christ dile que viu zoe Jésus Christ zoe ke sienunu ke pumalanunu sieda isidi mu ke pumalanunu utsu pumengugo 기즈 맹무고 스고스 스듀게다 부디에 우고 배터리 시게즈니 프레 vor 테즈웨 시vor 우고 제우 시리 미크라우에 불리비데 딜리게비 우라 지수 크리스탈라 테즈 시vor 우츠 부맹무고 게 부마 디츠디 게 시누 시vor 데리 크리스탈라 radigelie tseke sagelie muke sie je ke hinu pargelie tselwe tseke sama tosu Jesu Christa tseke sa hato susa we ke sinu balu ke zunu u ke pumanu u perhuva tyo ke zunu we vile gada
머리 zakki보도는 자해 뺑우 빌리게다시누 지수의 수스 츠무리 왜 이렇게 품만우 발로게즈누 크리스타의 우츠베리라겠어요 수부바데 사나로미고 뺑우 대타누무길래 대리 왜 이렇게 품함이 츠게 두누리 크리스타부 부수처 시게스기누 우케 뺑우퍼 우크리게저 타투스와데 while we were still sinners Christ died for us 보에porque 크리에 demonstrate 타피 기게서 porque 크리스우에 while we were still sinners 게품마누 발로 게츠누 슬라 코린티아 케니우 뺑우케르티니누 우고 하이디 프레데 슬라 테미에케 우브리 게시누 바다로 보테미에 게시에 게사츠데 크리스타누 바다로 테미에케 후보리 크리스타누 바다로 보테미에케 사츠데 하케 외고즈데 하레 하페테 게사프레데 딜리케 뷰에 게리 휘라길리에 수스 세보르스야 Paulesla seke dilyagatsa dilekevi kekko hapudi ahohala mengalilho I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes dilekevi we pokekko shigatsa nigazla dilekevi we ke shenunu temikalabi ke rinuslekevi kekko ba po pellegelinu pupo she pupo grotopo pennugazuwe haunu nu sede moshwe dilikeviu nu sede moshwe dilikeviu renugele dilikeviu legele dilikeviu renule lele di su kristapie ukelake liugaze sus pragelinu nuzude verse keretanu efesa Kenye kertetanu jayu mule repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sin super hilagele Krista ginu hilagele grotowe haununu zoe tenuge dile kepumanunu dile musu peleleke tau progress su pubade mi pette every one of you Jesu Christa zanushidi ke jovagele mulido su puze how kolam hasamuwe deri ugo nz reverend ke dokinu sigile ke hubushiri miliu ke penyufase encountered some more show 그즈고 수스르는데 그로토보 뺀누게즈 리 그로토에 UBC 레비 개우게 클리비 데레 그로토 커뮤니티 수 미에크라우게즈 그로토보 츠게즈 부바데 데레 미에크라스누 밀리우 미에포포게즈 지수 크리스타즈게 세모르슈게즈 게푸마누누 리세 크리스타기 워드 텐누게 딜리모르슈게즈 Erdilegada susa progressa capelle zulu fogeze meyetore mushidi Jesu Christo ke puma vabiu tsawade ke jovangli kile ngule dageze hasus tsile moliro krotonu arimye poidi balivi deri mieliu Jesu Christo ze ke sedi tenunu shigeze pepile moliro Mirkraunu mi putsbalivi deri galagilie bagemo ke jovakilie mulegamo Kristangu ke mejiamu superhilegada taunu balie bamu keze su lesje hawala yubisinu tikru sekemiesaya ke upeterisia mechizo deri tikru sekemiesaya 부끄러운요 쓰게저 이거라 미예토. 그렇게라면은
ki krono no dile ke viu pubie ho ho zi ke zi sun nu se demo shu ge la salam ye kronyo go bo dile ke viu pubie unyo ki puje unyo chatabi ke penyo ke dinu sile je pasu ko se ke taro zia hawala ke penyo fe die ke pu rene le me dogeze hau hikola me yese ukronyo gorishi vorze hawala dile ke vija pum hato krodize ke hugeze crusade hujago krodike hugo me yese vor kige zbolaga dile ke view pumor shogezala shidim ye petebu dile ke view siledi u shidze ke nimye sele mor shogezala hawala razgo kemgo me ye thor hegola dicheke pra krisar milashiri ke chumilashiri hago tsazaya hago hala dilike view be pugeza hakiashi utoke hunushiri utoki kunushiri mu chazushiri dilike view pu morshudi dilike view zajo tehe tsazaya hago pette UBC kelhunu me yesse borwe kiediga kristaginu hi ligada grotho mudile supie miki pumoro shogezala gergilamuna hakwanunu putiubie ni junimi tsese krisarmi tsese mi ponyo tsese mi junyo tsese di ubu jisu krista lelegevi puti suripie ketselia gezala yogola hagwa mi seborwe pubu she pubu grothobo penumor gesho mori pot grothobo penugeze grothobo bie ho akrotho idi ilege jwe how nu se de moshwe mo wa krista kelewe to be a community made alive in Christ talking you roki getsuboga to be a community reconciled to one another miliu jisu krista ginu hilegadamie sile individuals made alive in Christ and being part of the community made alive in Christ. 무수는 그토수는 기게즈부가 왜 게페로게즈 수스데 호호제 게페로게즈 수스데 게페뇨페 individual milieu kelasa mushidi nyeli pupuge즈부 호니 호제 게페로 호니 호게 조와길래 reconcile tsugile susuitsasa kimhediga po seunu po seulanu a mu azanyu a mu kihukino akiki ka bao a mu akrtao a mu akazimi mu homie a anise zoamu geze mure anu tsike krgese sigezo dyaliro Yesu Christos seulanu ke jovapie miliu ke jovapie ke tsgile tslia grotho haige grotho ke yebi shege zu putsmosho UBC zomo ke hupetela pubagaze nigori nigotyosu leke ke prebameje musizo kalagele mulkele miliu pie ke kriu ze putsese unibushi di ke ze putsgile ki deborji bisi musilege de dileke vi nurbi haigeze silvizo ke perogazu bubade temi ke perogazu susa bubade temi ze ke perogazu haidinu ho sidi ke perobagazu susa pocanise ne ugo ke si su pocanise mu temi ke perogazu nu siazo musuri samosho Deri ke perogetsu ha ke jova gelie ke jova getsu ke pero getsu ho ki getsu buga a mu aziu a mu anis zogo mo azanyu a mu azelu hinie ke zevimu ke bau hinie kristami pre
지수 크리스타기누 게펠레 쓰길래 크리스타기누 스페르 힐리게다 루리 호리 하키하가 바우리 크리스타기누 스페르 힐리게다 미부 시게즈 크리토 시게즈 누게 베로게즈 왜 하이디게 시게 바우기 그리데 수부바 그 조바비게즈디 게제 reconcile 쓰길래요 우 부수살라 수치게살라 아 아니모데 수살라 아 아누 아르누모데 수살라 아 시즈부트야 very 게 베로게즈 하와 게 베로게즈 하게 조바게리에 밀리우부피르 게 세겔레 소르기게 zu가 아 뿌리 크리스타미 부웨 스페 힐리게다 미보데웨 아리 스페 힐리게다 미보데웨 크리스타이니 스페 리스와가다 미보데웨 순누 게제 부 쓰글레 수스 부바 무수 바모리로 우케 후누수 바모웨리로 우고수 테누케누케자 세부 따dio 니케 후누리 수zo 크리스타기누 크레케츠디 게제빌라글레 게제빌리게다 reconcile스레게다 시게츠 friendship 수스 바모리로 니레니케 후 시리로 수누 콜레 모슈데 유비시리 콜레 모슈 다게즈 부웨 슬라 부부시 부부 그로토 부벤누게즈 스게즈 츠돌리로 게 조바비게 츠리가 후고 게 조바비게 츠리가다 그로토 수모쇼웨 티에게 후부리 시에티네 무 티에게 후부 시게즈 그로토게 예라비에 시게즈 시게즈 푸 츠모쇼웨 그거 verse 게디는 누가 수고죠 중물리 자세우로 기게즈부가 자세우로 기게즈부가 그렇도 크리스토 기크루누 제vor 게사 그렇도 포츠리가다 밀리우 지수 제케페롤리 밀리우 무포자뉴 게조바케츠디 게페롤리 스냐 제vor리 제웨 게펠레 그렇도 부누 스 게사 수 게페뇨퍼 그루 게페뇨퍼 기크루 the household of God 이시디야 verse care tapumu mefu procedure verse kinyi zogezela sala nietsiwe sige momie mori sol himi mode derike me sagoze kenumie tse mu kepenyopa kikrunu zpromie tsde sunyeko apostolgo 무 세제게 시고 보 무제비게 수 크리스도 지수 보튀어 보께 누지우 츠게즈기누 츠리데 제vor 데미하냐 제vor디 시디 카와모 크리스도 시리데 스시 찌레 이디 카와모 우니부게 조바비게 츠레 우니 제vor 게펠레 크로토 크리스도 게페뉴퍼 기크루 호누 슬리게다 que penyo ve ma bu tse sazi ge ze ugo su lelevide that he is uniting these reconciled individuals in one body temmo bunu penyo mi vola ji ugo temmo su ro ki ge ze buga krista ke hude verse chapter 2 tese kuso bunu se ge zo personally su se mul이죠. 아 verse 디오리 procedure. 무 니고 스코 프리리로 아 크리스타 제게 비에베게도 예수 시투게다 니고 렐레디오 게 비에베게도 수스 힐라비에 그로토 즈스게도 프로케리로 수스 물리 mystery 보게 비비가 봐 실레 모게 봐수 제외 실레게 비우누 바레무 실레게 도스비에 게후 크리스타 무 누누 reveal tsegeze suki geze buga nhabe judami rabbi ke penyo fatemie mu judami resu sedi ke mieko ke melha idio juda ke momi ko nekete pesse ubie temie gamo ke lenuri dio der u ke penyo fa seper hilaga se go puga basuro judao mu juda ke mo
주다우 문노 피르케 셀레겐즈 학기분을 셀레겐즈레 이게바니 크리스타기누 츠게마스 츠게마게서 수지웨 미스테리로 기게즈부가 딜레케 비호하 주다밀라르 비모웨 딜레케 비호하 주다케 몸밀 라르조웨 슬라 기게츠 로프 카이에보비에 주다미 아예 츠베시 스고 티에 지수 크리스토 펠레겔미리 우카예 수비르헤데 That's the mystery. So revealed to the Kroto, UBC Levi, Parachiji Levi, Nagabazar Levi, Vipara Levi, Mori, Chichara Levi, wherever. Mystery Suha revealed to the Shizubuwe. Unnumamu, Ungo Torzo. Kepenyufa Keleurong, Sala Kigazubuga. Poe Sununu, Kroto Sununu, che vie seketio sukosa. 하시 띠기게 띠오게 자고 무게 고고부 게후기누 우게 페뇨프 하시 부리게 크리게 쩨니고 시레게도라 이시 부리게 크리게 쩨 the manifold wisdom to reveal the manifold wisdom to display the manifold wisdom to the rulers and authorities in the heavenly realms 시바데 수하 누가모 realm 분누 고세가바 개고세가바 스고스부 개후 mystery 수 무스디 수하 reveal 수 무스디 호하 so they will sit up and listen so they will sit up and say this is different mystery 수 reveal 스스게도 수부바데 은음몸에 크리스토께 후크로 토에 기즈 겔레우누 츠레겐즈 시레겐즈네 마 기분이 츠레겐즈 크리스토께 후크로 토에 예수 크리스토 츠게서 토기누 츠렌즈게서 츠레겐즈 시디미부 아디츠 시게즈 잡부비에 게후 벨레스데웨 게후에 위치모고 시바 밀리우부 갈라겔 비부 위치레 게키우리제보디 게제 게조바게츠디 부츠레 미 부츠스 원맨 시디 하냐 제보 게펠레크로 토우누스스디 게펠레크로 토 이디 게비비 세게dio 스코 힐라게서 하시 게자 우모게서 这些基础里的，一模的。是给那个户外位置的 ，perfect 的，是么？给户不是位置么？如果给之后那个把钱，位置个是给户，基本里我理解是，是吧？是吧？这属于 lesson 那位。给户位置么？ UBC victimo. Dari ke huwe ke penyofe haligada redeemed people. Haligada me ke ze ke hu tsia. Sala ke penyofe haligada tenyes. Krotosue ke ngu bujapu me yemelo zege 메예멜로 즈 메세데 내리 노무 아 시베 비세바 수하 무졸레아모 유비시누 수무찌레겐자 히리니케 후누 수무찌레겐자 맹무시리 수무찌레겐자 하글리가다 고토사 아이 게메리즈 메세제 그도든사 내리 시조모니 시조모는 우타츠 두프게 쯤이 프레가즈라 타츠 쓰고서 라바라야 우게 테비에고 우보 베토바라야 우니가 뭐 쓰고서리 무 시게즈 세 지다야 할리가다 메소시리 찌고 뭐 찌조고 뭐 시게즈 수 우기
되겠으라. 내리 수기즈라가 개품마 수기 되겠으라. 개품마라는 마스코스 무야웨. 테미가가 개후부 누워서 우크루무디 우크루가서 개후부 팔라. 우리hele 못하디 개기부 누라고 이리 페레휘도 개서 그러봐야 그 벨레미시리. 무수기 개서 몰라가 우리hele 못살라. 아케후츠 포커쇼 아리hele 몰래. 저 디게 부부 파스루치래. 개후츠누 미지에 토래. 상타츠 토래 개후츠누. 개후츠누로 바자게 세고리 바자 셋둘량몰래. 개후츠누 시래 개후츠누 시래. 시게즈고 부야네. 고밀리로 테바바비 몬즈라. 교라다즈리 바야시. 개후 푸드야게즈고. 시게즈 바 개토웨. 필리피안세 게즈미고. 어투에 게즈미고 부게즈. 보리 바부 버킬루누 시다시. 개후 그렇다고 개테라게즈 개루 수승디 보리 포파토라. 시디 개후고 기세 개르쇼 개후누 보게즈 수스 스누무다. 내 군이 보고 뭐 원래 원리시. 개후는 예배 땜해리로 개후 김해다다. 예배 땡모 그루모 그렇다면 무비 아크루아가 뭐게미 개후는 예배 때 그렇다고 무비 우크루모다로 개후 김해다다. 부수 레리디 분으로 벗길래 르디길래 제보 부야. 무수를 디길래는 겔레수를 디길래는 아하이 모르셔다 하이디 미에 무디누 아프치 모르셔 아프치라모 시주 뭐다디 아투 스피리추얼리티 아투 아로 벗길루누 아하이레 모르셔다 하 수누 우투 크리게즈 몸할래가 사게즈 쓸려야지 수아마게 위세분이 수아 우베타 위세게즈 시게즈 쓰웨 개후 이게 저기 개후의 기계적으가 UBC 모린 개후 no represents the work about 개후의 no 개후의 무 우고 다츠바 프레 무 다츠스고 바시조도 bad news로 수데 우 다츠스고서 바디 우보페토라 바바 시도문제 대리 good news로 이렇게 뷰로 기계적으가 우고 배터리 게 품함에 우고 배터리 크로게츠미 프레 데리게 품함에 시리 무게 메시는 우 갈라게랭 물리게다 게 품함에 무 크로게츠미 바시리 크로게츠 하우 기라부 누게츠 장물리 시수 시더리 크로게츠 게 끼우기 해주는 브로게츠 장물리 하우 이디 타비에 크로게츠 게 끼우 기바가자 시게즈조에 We are all sinners and beggars. But we are sinners saved by grace. And one beggar telling the other beggar where to find food. That's the church. 수한노 무수하 아웨. Jubilee 호누 테미케크라 제vor 조바 뿌짜니 세디 케페크로가바 스바. 고미에 부기 보데 치로 호미에 게후호누누 리에세 르나케 크리누 보게다 우키스키야 츠세 세예 케크리누 보 바게즈 시게즈바 시디 라보리 조바 하누누 케세 케페크로바게즈 시게즈 바 UBC 누제츠퍼 츠가바고 시리 무 우케 크리미고 라보리 케페크로 케바 페 하부바 무수 기계즈보가 I belong here. Lord, this is home. 시리더니 I belong here. 무수 시계리로 기계즈보가 개후에 위치는 개후 써봐모 지금 느쁘겠어 그미 시계즈 개후 하이게즈 개후 보겠어라 아리아 제우누 하이게즈 잡붙으리니 뭐 아호하라 그 제게 투누 뚜다주 시리 그 배째누 뚜다주 시리
Akikru, lavor, kehera lavor moto de dazu shiri. Tenunu, I belong here. So hatu fadi, vor bageze suse bele. Kepenyofa grotho suha. Tse dilikevi ubu, tse ke digese, tse ke sagese. Mu hauha akrothoe, idi penugeze grotho suse bamorsho. Utatse koleseliro. Wesukusubu ubie kichishiri judayade. Ze zageze levi, rezafugeze sukusu levi. Disukusu ledi, sukupie upietse sukununu shirli muze parli mugeze shigeze judayade. Mugelegi kepelimi botsa haigeze nubazu mesemo shigezeri legeze tiri niade. But what we don't realize is that our imperfections are God's stage of transforming and discipling us. Utatse sugose puchani. Kepenyope utatse sugose nunu sugose pie bu stage utsedi. Bom ha totse gedio bu miz tsedi sununu pue u kemiese yageze. Utsike disegeze, utsepie pom himimiesegeze. Shigeze bobawe. Ubisi no vorlegeze go pochasi be vi mimiezeniegeze asus bele. Musur kigeze bolaga. Jesus Christos se ditsegeze, soro perino, poti petino, shibageze kelhuzomo. Jesus Christos se dikeze zetsof, geze sagamo, kelhu zomo. Jesus Christos se dit que tu unu que me jiga tu sagamo. Que luzomo. Jesus Christos se dit que tu visro ni que tu rebismo. Soko seri sazowe. There Jesus Christos se dit que tu cruz chau me jiga tu. Hego su si pe vi mi zozo. Cruz chau nu tukes nu. Que penyo fe su pie pom hatho ni pupu ke tsike lun tsike dio. Po stage tsedi temyo ke dibie. Po penyo migile. Po sigile. Sus tseleba. Hego japu uke hu japu Corinthia go kenyu dio sotunye. Vatsa semori asu professor nyugo pacha silidado. Paule Corinthia go kenyu die tenin nupugaza hami. Deri kinisu heginu mona kepenyofa ginu parzo getza miebu siligidala. Hamakeresu rnyose getza hekelhunu tiozo. Hamakerebobie something so precious put in a jar of clay. Renyo lisa ke hoki boi tsada livi. Renyo liwe no mu a supuba. Mum hama kere treasure suha bi unnu sasabagata we uke pukir ke zusubus de dini give you. Paul sidi kiga zuba puga ha cha petinu he kemejile deri he penwamo henu ke hu ke rochadaya deri hes ye ke zchadamo me he pesepi deri he bu he bidamo he vbye zoya deri he pe kawamo Paul kiga zuba pubala Paul puga bawe ke pele ke lunu ke mejige zo samo su pubame mo po ke mejile ya su puba Deri hepenamo. Que me gelea. Deri hepenamo. Que me jega zo que pele que lu sui sa zo musa pa chao liro. Deri sunu penama gada su pele que lu mo de musa. Penama gada que lu nu le damo que le. Que pele que lu sue. Que pele que lu
We are hard-pressed on every side. That's the way of the cross. And it's okay to be hard-pressed on every side. Paul spoke about it all. But he continues, we are hard-pressed on every side, but not crushed. That's the defeated life. Let's continue. Perplexed. You've heard that? Ooh. Paul is saying, perplexed? That's okay. That's the way of the cross. That's the way of the cross. Perplexed, but not in despair. Panic. There is recipe. That's the way of the cross. That's the way of the cross. Sununu si jimi bo pe seba geze si jimi fu bo pe seba geze su se lesje mien pe seame he pe se pi bolje pe se ge zu mo pe se pi persecuted deri Hebrew here bidamo. That's the community. Kepele krotosunu no mu ageze krotosubie supenugile. That is why I have you have me in this community. Kehu ho keperogeze puri keperogeze tsasegeze bayade. You be sinu lagi bo hego kehira petenu voryageze la keshi tumubaya le baliro 보상 요시고시 기라보바시 시모디게제 니푸르 쇼게제 디카세야 소리로 가자게시게zel라 데리 게시베비 미미니제 미 은페세피아메 노르머 비달도 은페세게즈웨 크루스 차우소 노르비 다츠스웨 크루스 차우메데 무케페뉴브케레무데 Here verbie zoya. Struck down. Kepelemie sidazmo sesri digivisezo. Kepelemie bu sidaje geze suri pube chagazri potutuzo. Mu chazo mojo. Slaugo persecute the church. Kemejigazme dileke viula kemejigazme la chaya. Mu chazo mojo. Deri verbie zgawa susri krusu chao mome mukiga zbolelega jisu calvary givogezgi ugosu legere totselinie zuzu krus chaoze sloke pelemiri miebu uvzubado but not destroyed upekamo. UBC is learning this, getting to learn this. That following Jesus is not life without worry, good health, which we all wish. There is always good health, always prospering. No, we want to be prospered. We want to stay healthy. We want to live in abundance. There is sur bilzue.
That is not the way of the cross. That's what we are learning. 마치기는 progress 2 Corinthians 는 progress how 는 이거 버자수 시베비 미미데 즈게즈 수수웨 우 타츠고 수고슬리디 수고부 우지 우비게 지시가와 시게즈리 스와히케 디오르 기게즈부가 부부시 부부 그렇다고 뺀누 게즈수와 기미게즈 그렇다고 모셔가 a community where God dwells. Que peñofa bagets grotto. Ar que pelle grotto pette que peñofa bagets grotto. Sorry que solidi. Ugo verse mete que ninu su muride. Nigo ri ropfuki zati que zepuchdi. U que peñofa baget do kibo solide. Kiu tseseshir. 밀리우 지수 그리스도 실레 그리스도기누 힐레가다미 보츠 고호게 조발리디 세제즈리에 프루어 그리스도기누 수스츠레 수예젤러 그로토누스스 그로토누누 게펜요퍼 쇼부시 게펜요퍼 부김히모르시바시 세지페 세게즈누 with all these struggles of brokenness 제자게즈 수고스 페테세피어 보스고스 츠케멘네스 시디우부 부시지 츠니킬레 좀뭐 Sunu bagile tseseshiri ke penyofu bu baligivi kroto butsgile kroto su pubawe katolese kroto su penule morshugetz musigetz kroto ke yebie shegetz pu zmorshugetz kroto pete ke penyofu bagada kuto mome ugo Ezekiel kernu Ezekiel Babylonu bagi pue jimhobu ngudie Jerusalem nu kershukiu mula dia, kershukiu mula. Kepenyo fazayu, kershukiu tsuvagaba. Solomon segazer shukiu kepenyo fazayu tu tsuvabagaza. Mushidi zayesu ke dibabu nu bagaz gimi, shigazabu mudia. Ke dibasu nu posatsavadi. Prolegevi ri cherubim prolegevi sugobu putugeza su melesededa jimhunu Ezekiel su semudie su melesededa mushidi kema satotsununu ta prarazgeza su semu ta pradi charenu tagada su sri muladie chidi cherubim kwe pro bageza Dershidi Zayu Rekrimie Shida Shidi Mumada Kepenuva Zayu Reshukiu nu Lade Kepenuva Zayu Reshukiu nu Sawade Udzikutor There Shukiu nu Gabagwe Sibamo Ugwesu Ugo Kigazubu Tsiashi Reshukiu nu Kigazubu Tsiashi Sugos life continued for them. Shizo. Leslie Kimidi Shinodago. She's a very level in there. Hasi gets a bo, you be seen with Sadaro. Kida. Kepenyo Pazayu. Nkehunu, Pozayu, Sawadaro. Kimida. Let to see. Kepenyo Rashova. Kepenyofa kershomhato, kepenyofa japumato gotsa, Mary Paligalotsa, Kehumato, Dilegevimato, Gotsa di Shiba. Bible study gotsa, Ketchakehu, Gostsele. Sunday Nevorinu, Nipur Kershos Gosritsele. Sekirka Pumorgashanu Gazetu tu bebedi, Sekirka Fule. Kehumato, Gotsele. Kershukino Voro. Nipu Kerkacha Sugosaritz, Demodi, Mary, she's a. The Capino Furfu, Capino Zayu, Bamodadi, Sabagaza, Su recipe. Kimidada. Ugalegiro Capino Bazo, Capino Zayu, Uzia Bazo gets a levi. There is Sigatanu, Kekriatogaza. Sugosri meku mimie
보다니 개그라면은 개개 도개주 길게 비우는 개개 도개주면은 하게 끼부는 개개 도박에서라 호호시리 개개 도개주 위주 내 길게 비우는 개개 도개주 수 선물이로 개제 미리고 개제 비리고 수수리 파티 자유 방울라리로 자시수고스리 무디에 개제 결츠게즈누 학교 수결 내고 게 부게즈 스고 웃기리게다 웃게마게다 개펠레 로프기자 시리 개루누 개레 테피에 두프가바 수고스리세 개자게도 수수리 웃기리게다 무시디 호호 개루누 호호 끼끄누 끼게즈보 세즈바시스고 운누 세조게모 자유 바모게다 끼후에 시보다더니 그 토레스는 뿌게즈기미 니고 호호피에 호호 코얄리지 bear each other's burden 그 토레스의 수부 자유 바모게다 끼후에 호호 코야게즈 feeling burdensome 아야 보주 지라바데 테메주 지게즈 보세게 살아바데 기그룹 피 지게즈 보바디 several 가자데오지 feeling burdensome instead of bearing each other's burden 자유 바모다리로 파고하 태피에 김희게즈 내다에게즈 무시게즈 뭐나 하부무 개피시게걸 하부무 그리우디르는 거를 misunderstanding 볼라게 그게즈 수고서 봐야게즈 내시 조시리 그변이 부자유 바조 그즈 켈리우누 바다게도 스스레 못 도즈디무 시바다게도 레못 도즈디무 UBC리 시게즈누 바다게도 레못 도즈디무 에지키엘 띠우누 우고수세 normal 그즈게미 자유 바모데 데리 메리 파레게로 쓰게즈 누 바다게도 시무디 시바다가죠 레모디 우고 에페사 기후 에페사레스 누 기부베 기후하여하 기후하야 제기 하게 스케르 테프누 볼레 보 레베키 뉴누 에페사 기후하 세데스 디제 게르뱅우 메퍼 예수 그리스도 베뉴글리시에 수티우누 15 to 20 AD 디제 세르 뱅우티기 볼레 에페살레소 툴라비에 게후하야츠라스 우고 쓰게 되부기도라 서 디제 게르뱅우 메시시에 디제 게르뱅우시에 투비에 쓰게슬레스 내고 베시게스누 보르제 게후하기다 디제 헤테페 뱅우 95 AD 디제 kerpengu mume fodo ki sedegele ke hoa tiche hetefe pengu 95 AD kim hevoda ugo besiges kinyunu su munide ke hoa yari hai si balemune that's actually sad mo potela no word ajigas jedi su pya tela tsuri ke diobo ugo nu bi ke me kuzamu kisi deri chizode Besiges kinyuni procedure. Efesa ke huwe. Porque peleu. Porque criu. Sebali mugada. Ke hubo tsede. Shiri jisue ke huwa ke himor de. Niego shivor. Beri chiwe. Anigo matoke vigungu. Niego hezri matsaga ba su sunguzo. Niego sgese ge zu sunguzo. 니고 깨티 저자 부수스리 헬리간즈가서 아수스리 무바 깨티 저 시제게시 자부고 배주가서 니고 헤츠가서 아수스 무바 니고 막게르세게 세게즈누 스게스 헬리zo 니고 니다모 must be a very active church. Dairy, Jisue,
I have this against you, 시대. You have forsaken your first love. 크리스타 시레 그 조바게 즈레 게벨레크로 토누 미스터리 시레 디우 니가 밖에 우 하이라보다 리디메 우 하이라보다 리디죠. 아니고 베조게즈 니고 그 크리게리어 베즈와데 니고 대주게즈 보 하이티즈누 대주시 디게즈누 대주시 레스지 니고 대리기 츠게즈고 츠라리지 니고 누게 디리지 니고 리츠리지 고길리메 츠리지 수비에 우고 기쁘라데 수부 짜기게 저보가 우고 라져도 그페뇨 붕게 메지우 지다야모 우게 우비시발야모 너쁘게스게 미디 그페뇨 붕게 레우스 비토조 데리 우고 츠제투 부무 게 품마 우다프게즈라 우고 수누 발리 못해야 돼 게후호리시다 메쿠보다 게페뇨페 chance 부 비우고 츠라게서 니고조 니고 시보 데리 I have this against you 게토 우고 기쁘게서 무게메지누 우고 기쁘게서 우고부 테너디알리지 테즈 츠가 버고 츠라리지 기스데 UBC 리비 게후 리비 우고 하이게즈 디위즈가 실비웨 데리 지수 크리스타 켈레우 예수 그리스도 keleu 그로토 하이게즈 그로토 우고 짜디빙우 메호게스 그로토 하이게즈 베세비에 시르게즈 푸즈라게디오 우고 켈레 수세디 크리스타 게후르고 크리스타 무 츠게 게후에 크리스타 무 이시에데 게후에 야사프 크리스타 야사프 이시에데 게후에 에클레시아 스코케 끼리에 그로토 에셈블리 부바데 파과하 붙잡아서 때문에 내려하고하리 레케 도스르비니 하이게츠 그로토 크리스타모 지에김 힘을 주시 크리스타 야사바 the bride of Christ 수 지소라케 워기 게후부 기도시 게후호와슬라 기즈하는 걸 비즈모 게후호에 야사바츠디 띠게 사무기 즈게 사우누 레게디오 그로토데 그로토 레비에 우누무 즈모메 무게후호에 게다겔리에 보조벌리 크리게츠 게후기 즈게 조리우기 크리게츠 에클레시아 르나니 페피게즈누 판차야트 리비 빌리지 카운슬 리비 테미부 김히디 루모샤 스코페 비비에 츠스디 우부게 루조 수메지도 어디 츠세게츠 gemhei Greek 미디누리로 포차 수시 스포차 크리스타미무 게후에 부텨 게페뇨프 켈레우제디 츠모르쇼게츠 물후모르쇼게츠 부히크리투게즈 오바 무스누 우고 게리가 담이레웨 케푸시리 시르게즈 푸기시리 시게즈 그로토 케수 그로토 벤누버 무크로토스 게일라비에 시르게즈 푸츠게도 UBC 시리 무게후 베데부시리 시게즈 츠디나 아멘 크리스타기누 보디에제 츠야 게자고 베데 보 츠타조 디르너리데 우게제디 베데게제 hymn of response 크리스타기자 니투냐크라 우고 자리쿠 껴기니누 게바우 게제 츠리나바 무리로 베데게제 세탈리디 게리드메
타줄이디 게차 탈라오 바길리 수수 칠리도 피츠미고 게차미고 니고 토반르비 게그리고 어고 베테 셰탈리디누 부티호 세디 우칼라 게사비 오게 베네포츠 게리 수수 칠리도 웨 The theme of our celebration has brought a responsibility and a challenge to our generation. And so at this moment, to conclude our service, I want us to spend some time committing ourselves and dedicating ourselves to the responsibility that has been laid on our generation and the challenge brought to us from the message heard. Uko kizedi uka kisabi uke penyepa tsaketsa susachilido Krista mu nutsa premiko mu kepelemiko keze ke chatsa ke ti honu uko die bu chedo tsusumor ke sho mu che ke sha susu sevori uko petego petsoshde musuna puti honu ta ke cha hopie zasi pochdi no he ke le tho honu he die thodi he tiunu he ke pele je pu ke yedowe no so bishi ke cha he susu pu ke yedowe ke cha prakesha ke cha susu chido Kenyu liro uko tie runa kelikim hidi ukapie we Krista ki hu kiunu the premier tsamashi supie sunu keni pusa shiligeto ukapie uki uto uki hu tsakelie uko susu chilido kiki leto honu die toshiketo liro tie uke lujo hau habu dilikiviu vajadi lusumor shote musuna uke pele pu prashigeto we uko kel hujobu message mu diliki view vasdi japuchu the way get us prado hatabu mesadi we kigecham hatabu tsamayashi subie roshopochdi hataki viginu pokevi puki yedo get ukel hujo hatagunu nipu japuchu the way pokevi pudo way get uko hanu chedo kizedi uko petegori prapie ke beneficiary kisidi ukha Kasalapini pu chasha musidi ugo ke chatalo chlido petego ke zedi ke chachli vide ke mesathoni pu je ke teje kapien chiawe no ke digom ho ke diu ni pu gom ho ni pu ti so jan ho ha he ko vor so ke li ni pu no ni pu he krono he kratami no pi opele ke shlie trono die tro mo ndi zie chodo di ugo kapien chdi ni pu ke lunri Prakeshunari, Nipum Hatom Hatshunari, Nipo Nkevi, Nkeja Pu Prabieja Puchadi, Tejau Buvoriti, Hego Putokelila, Hego Getezia Capientia, Nipo Tie Hego, no Chikisha, Sevor Hego Tosha, Hego Tsusumor Geta, Hego Jean Hego Message Getu, no Tiepi Hego Pesipingusha, Hego Niposala, Kiki Hono Hego Dietododi, Hego Capientia way, no Aginu Sedeshaji, Aki Hununu Sedeshaji, Kepelemi, Niputi Hakia get Hakokinu, no Sedeshaji, Nipu Hiko Hio Kapi, Kiki Honusiawe. Dear Toshligatala, no Hiko Croshelie, Nipu him Hozuta, Luvogetoganu, Hibu Nipu, no Sobashikacha. Heko bu prashligevi hiti he menunuri bu prabeja puchligevi no heko petego krisiji heko ke lujo nuri nipo nketse mo nipo nkevi pulikivi heke lujo ritike mesalichi him hatom hatsunuri nipo jehova nkevi nkejago puligatola him hatoke veginuri Nipo nke jago nke tseko pestisha ligotola hego bo hego mahatone mesali gotola no hego krihisuchi nipo hego mhodza nipo pu he nipo he sitsa shege je pu ha nipo no nipo hego bo accountable geta no chedo hego petsoge shahonu nipo no nun kape hego chasha ke ko kape hego chasha no hego krihisuchi hego ke charin suchi nipo sidin tejaka sakasuchi di inki chayawe Siro uke panya fundu neu, pue ke siene no unipu jisu, chupe hila ke shu, te koko ke fe ke jau, po zigi no ke chachi di ti de koke liubu, hanke hupu nuri nie chupe vitishlie, siro nie po me dochli do, mo jisu Krista ginu, nie gi po mhingu ki, po niu chile di ke chachi, Krista buza ye chike liu chichi. Amen.